Twine umugisha Leopold omukuza weka y'omugenzi Dominic Karigita hamwe na n'umwana w'omugenzi Godfrey Karigita batwire nibetombuitira Consulent Musimenta hamwe na Mavanji Kabahesi okuguzita karyona bakarihezeho batahireho omwana w'omugenzi yasigira kiri mutaha myaka 2 omugenzi Dominic Karigita akafa omwaka gw'2020 bitukanda abana n'abanyanya bakatandika kurwanira ebintu bye okusyo babuguza itaka bakarihezaho. Omugenzi yamara kufa hakabaho inkurato z'emininga 2 na 3 iziri kurekesa yuko ibintu bya y'umugenzi Karigita barabirinde kandi bikikabonka nibo babyikorira bwabo. Umugenzi Karigita kafa kuyamara kufa itaka ryeye abasigaraho hakasigaraho abana hamwe n'abakazibeye 2 then habaho n'abasenga babo nabo bariho baryaha so itaka ryazamu enkayane kuryazamo enkayane twataha mitwe nkabebembezi hamu nabandi abo bayihire kagadi hanyuma yo kugaba nkabuza abaga bari kugabita keryo ndababuza ko mwagaba umwana arikarana twine itaka rye mwaryihaho hako abari kumukwasa twine umwana kamunyereka ayine myaka 2 ndababuza kacyari umwana muto itaka ryo mwana mwari kwasohe twine katari we twine mugisha Leopold omukuza nagira ngo mugenzi akamusigira umwana w'imyaka 2 bitu kandi abecika bayanga kumuhurukiza no kwekucwamo okuguzita karyona hata uvuga ngo abo mu kibaje kabali bingi bankiza sente batayo sente bo office nzagamo ibintu byandemo nabirwa kandi ubwo nyine umwana wefuza musigeza nyine nyaka 2 kandi akuzirariho no mushije no mureba ari no mukazi na hata naje kusanga no wamuzeyo n'uyu aho nakurire hariho n'undi zo mukeko nuwe yarukundebere tihine ne kibampera ariri nita barutunda busuma baba rukujinanwa nabagira ngo bakaguza umugabane gwabo ogwekika cyabahire bitu kandi itakirinda rikasigaraho konka tabarukumanya huryagire twahasiga haho nemira murabataka bariho bagiryara cyonka ko twajire kwijara dise cyo busaza twashanga bagire mu n'umwana cyonka kindi kiriho cyabana bahara batundise nabo bariho kandi nendagano wagireba hakabamwe bipande by'umwana kandi twashuba twagenda kuri twagira twine nobwo rawatundiro kahika kureba umwana agende nyina agende hata kasigireho ko twayikajya mu nywe ntatundi hate bana nabo bagiye yabatatunzire mugende mutwereka icyakiri bipande byo nibyo byo arageze itubaka twegicide ngaliho twatunda uwabahere no abo ba anti mukatundo katunda Vincent ebipande 2 ne yadinshanje wari ngalete ndagano Vincent murete ndagano z'umwagurireho mbone kinaretera kumwaba mutariho imumwe na Vincent Tanansi ogumwojo utwatambira na nyowe niwe no mukuzi twatakubona kibanje eki twabene twenda no mwana okubona yagirata kandi yagirata yahabona nyenda kubagambira imwe aboguza mutine barahazake yamane LC1 tumuru emuguza nebifire RDC Liliani ashabire kuhabaho ubuteka kandi ngo mukoza hamwe na n'umwana hirwitaka bino bugabe kukoze sitake ryabahebwa okubarukwenda nawe nibo baramanye cyo barakorera umwanyo ito tukumukaka ngo aguguze nanga kore kiyakora we na mukuzi nibo barije kucwamo obabombeka hariya obabaguza bakarondo gundi umwanya gwegitirine ntuja kugenda neco. Omugenzi Dominic Karigita arukuza kufaka sigita ke rukingana ekazi 17 bitu kandi hatasigireho ekazi 8 n'icyo zonka obwezindi ziri kugenda umuringo gutarukumanywa amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi.